puno Pinto mauma Uray ka ano Daytoy ayat ko Di agmudo Dinto agkupas Di manasanas Tawen man ti aglabas Tuy ayat tumitipke Tananin daytoy pangatek Kuken ka Di mamengga Uray kanuman Lukas bilang man Agbalbalikan Siya tay masaktan Ken maldaangan Siksikalaeng Di ka papatgan Pangaasim Di nakasaktan Tawen man ti aglabas Tuy ayat tumitibker Tangamin daytoy pangaten Kuken ka di mamengga Uray kanuman Nukas bilang man Agbalbalikan Siya tay masaktan Ken maldaangan Siksikalaeng Di ka papatgan Pangaasim Di nakasaktan Tawen man ti aglabas Tuy ayat tumitipker Tangamin daytoy pamaten Kuken ka di mamengga Uray kanuman Tawen man ti aglabas Tuy ayat tumitibker Tangamin daytoy pamaten Kuken ka di mamengga